Mwega tariki 17 mweri turi wa 11 agihoka ati mambo iko sawa sawa ndi ukuretwo witha muthenya wa umuthi weekend ya kwira kirinjaga na maundu me sawa thutha ukiroka gutindia oro undomwe na guturana na miturire kana mihango ya muthenya wa umuthi mihango yaku ya muthenya wa umuthi ni ngetwo Mount Simon ni nani jitagwo Katana twoka kuhomoka. Exactly. Welcome back. Asante sana. Nimempata hapa bado mkiwa na Muthoni. Twiha na Muthoni. Tukoretwo ro haha. Neguo. Atakiri na uru muingi. Undu hiyo mwengi ungenda amenye. Undu hiyo bisi megireti ti mucetho batumia they can surprise you. Kiria kiteri. No aikara aikagia migambo ikuigie guku. Wakira twahoria microphone rimwe akarigana rutihoretie oturionea. Neguo. No araragia tugundu guku uguo na ngakiuga ndigutindanira muno. Ndugitindanira na mwana. Ngitindanira na mundu agicambia ithere. Neguo ndugitindanira nake. Ne akoragwo na bitterness iho. Ya kuma kuria katura kara gako wao. Isame. Ndio mariganitie na mutito. Ne abu bringing. Ne akora ne bitterness akoragwo nayo. Uziarero heho-ini. That's the problem and wikorwo ati ni onaga ithuĩ twari thikũ nini ri nitwacokia kiro ko no kuria guku kuria ndekiraga anything riu something that bothers her a lot.